Are you excited for the show tonight? Yes, I'm very excited, and you know why? Why, Medina? Because I'm pretty sure that this concert will take me back home. آره من خیلی در هیجانم زیرا این کنسرت مطمئنی کامل هستم که این کنسرت مرا به بوم جهان صعودگاه هم میبرد. این سراینده ممتاز امشب و تنها یک شب در مهمانی ماست. اصلا او را ضرورت به معرفی نیست. زیرا شما همه میدانید که برای کی به اینجا آمده اید. البته او ستاره بدخشان است. اما میخواستیم یک کمی درباره‌اش معلومات دهیم. ستاره نظرova آوازخوانی با مهارت و در عرصه بین المللی معروف است. وی استعدادی به همتای خود را توسط آمیزش سرودهای جذاب اتنوفوشانی در زیاده از دست زبان نشان می‌دهد. این هنرمندی از جهت اتنیکی پامیری که در تاجیکستان تولد شده، اساساً در قزاقستان به پایان رسیده است، در نمایشنامه‌های خود بافت‌های بوی فرهنگی و موسیقی ملت‌های گوناگون را به هم می‌پیوندند. ستاره اشتراکچی دائمی چهاره‌بینی‌ها و فستیوال‌های بزرگ بین‌المللی در صنعت موسیقی آسیای مرکزی و بیرون از آن نقش خاطرمان گذاشته است. استعدادی برجسته او در هماهنگسازی و آشکار نمودن نازکی‌های فرهنگ‌های گوناگون توجه و شهرت جهانی را به خود جلب کرده، اعتراف او را هم از جانب کارشناسان ساحه و هم همکسبان به دست آورده است. We would now like to invite President Saib Ali Alibhai and National Council Member for Arts and Culture Mavi Mavlanazarova to the stage to say a few words. اینک با کمال احترام روی صحنه میخوانیم محترم سایه پرزیدنت کنسول ملی علی علیپای و اعضای کنسول ملی عاید به صنعت و فرهنگ مولوده مولانظرova را. Shukr, and it's wonderful to see you all here this evening. This concert is a real blessing for the Jamaat. It's bringing together two amazing artists to perform for you all this evening. And we're so happy to see the Jamaat together and united. So that's the most important thing, is that we're all here together, united. I want to... As we all know, nothing makes our Imam happier than us being together and working together and celebrating together. So shukran. I won't take much more of your time. I'll hand it off to Mavluda. Thank you. Thank you, President Ali. Good evening, ladies and gentlemen. I know much of the Jamaat is here. I know we've got some guests outside of the Jamaat, and nothing makes me happier than seeing so many diverse faces around the room. And you know what? That is the power of arts and culture, because that's what music does. Music and arts and culture, they bring people together in ways that breaks barriers, in ways that unites us to our core and makes us one Jamaat, one community, and together we're going to celebrate here. With your permission, I'd like to spend just a moment speaking in my own native language, Shugmi, because it happens to be a special occasion for us, and the occasion is Ruz Nur, Day of Light. Jamaat Mawla, Yo Ali Madad, Lapa Khoshum, Nuret Yodansa, Nuret Jamtsasits, Jak Joyamtsasits, Dönjat Mashak Joget, Mashmaloy Zamenar as the Vide Echatnist. Uzum Lap Khosh, Valantioren ar Lapa Khologlun, Dönjat Betamayat, Yam Nuruzan, Yam Korna Sotjat, Kolog Besyor. Fukar da tamaruzin nur muborak, vet mashartisten Setore Nazarova, daros pöndjat mashartsos devdo, fez megani, vevar kolog levdo, jak joyak nuruzan, vev muzika nevega. Kolog bisior tamar. عالی جناب، پیش از آغاز شما را با بعضی قاعده‌ها شناس می‌کنیم. یکم، التماس تلفن‌هایتان را خاموش نمایید. مخلصان برای گوش کردن به ستاره نظر به اینجا آمدن، نه به زنگ‌ها و صحبت‌های تلفن‌های شما. به زنگ‌های ضروریتان می‌توانید بیرون از تالار صحبت کنید. صورت‌ها و نوارهای زیاد گیرید و به دوستانتان فرستید یا در شبکه‌های اجتماعی پخش نمایید. دوستان عزیز، اصلا دف یکی از سنت‌های قدیمی مردم بدخشان است. آن همچون رمز استقبال مهمانان است.
امروز که شما هر یکی شما مهمانی برنامه امشبه ما هستید و طبق سنت مردم بدخشان و مردم پامیر ما شما را با دف پیشواز میگیریم. مرحمت استقبال گیرید دف زنان را.
My brother and sister my Ismaili family, good evening. I'm excited. No, I'm very excited to be here. Спасибо, дорогие мои. Безумно счастлива, что нахожусь здесь в этот прекрасный день вместе с вами. Пусть в ваших душах всегда будет свет. Пусть в ваших сердцах всегда живет любовь. Пусть в ваших домах всегда будет благоденствие. И, конечно же, пусть на нашей маленькой земле и на этой планете будет мир. Спасибо. Ora
난 열이 투야 남의 샤마 열이 가세 Mayori tuyam nane shamam yori kase. Tuyam nane shamam yori kase. Mayori tuyam nane shamam yori kase. Mayori tuyam nane shamam yori kase. Песня посвящается нашим дорогим братьям, которых сейчас нету. Молодец.
азиз тамошобинони бисёр ҳам гиромии тоҷфар ва тоҷикони муқими амрико, имрӯз мо дар як шоми бисёр ҳам зебо қарор доштем ва шоҳиди консерти ҳунарманди зебову ҷавону нотакрори тоҷик Ситора Назарова қарор доштем. хуб, имрӯз дар шаҳри Нью-Йорк ҷашни нуро тоҷикони амрико, махсусан тоҷикони исмоилия ҷашн гирифтанд ва ин ҷашн бо баргузории як консерти бисёр ҳам зебо ки дар он таронаҳои тоҷикию бадахшонӣ ва ёди ватан буд баргузор шуд. Дар ин консерт мо танҳо набудем. Ман ҳамроҳи писарам Ҷаҳонгир ва ҳамроҳи акои Шавкати Аскӣ ва журналисти бисёр моҳир ки ҳоло моро сабт мекунанд, Солимҷон Яҳьёев ба ин консерт омадем. Акои Шавкат, консерт ба фикри шумо чӣ гуна буд ва таъссуротатон чӣ гуна аст? таъссуроти ман беҳтарин, консерт бисёр дар дараҷаи олӣ гузашт. Рости гап, яъне аз он консерте ки ман масалан интизор будам, аз онам баландтару болотар гузашт. Бале, махсусан сарояндаҳо, махсусан Навозандаҳо. навозандаҳо ки як чизи аҷоиб буд ки навозандаҳо ягонаташ тоҷикӣ набуданд, на оҳанги тоҷикиро мефаҳмиданд, намедонанд Тоҷикистон дар куҷост. намедонанд, лекин ҳамашон бо як маҳорати, бо як профессионализми баланд ҳамон мусиқои тоҷикию бадахшониро намешавад. Бале, ва асои Шавкат, ҳамин консерт дар кадом жанр баргузашт? Чунки ба фарқ аз он консертҳои ки пур аз рақсу мусиқии пурзар, баъзи ин консерт ба каме релакс ва якаме гӯем ки бисёр орому гӯем ки оркестрӣ буд. Ин чӣ жанри консерт? Медонед барои чӣ? Чунки Ситора Назарова ин як равия, як равиши худро дорад. Яъне ба фикри ман, хай ба фикри ман профессионал сарояндаҳо медонанд, жанре ки Ситора Назарова месарояд, ин жанри фолк поп мегӯянд. Яъне фолк поп ҳамин ки ҳам ҷиҳати як фолклорӣ дорад ва ҳам як замонавӣ, як мусиқои як хониши замонава бо вуҷуди он мана ҳардрокам дошт. Барои аммо ва агар аҳамият дода бошед дар онҷа як ҳамон оҳангҳои бадахшон оистои кӯҳистони Тоҷикистон буд ва аз бисёр барои ман махфул шудагӣ ҷойаш бисёр хурсанд шудам ки аз ҳама сарояндаҳои машҳури Тоҷикистон Муқаддас Набӣ ва аз Дарья Назаров ва аз Наргиз Бандишой ва сурудҳои ҳамроҳ хонда бисёр ва бисёр консерт гӯем ки воқеан ҳам тоҷиконаву муосир, яъне ки як тоҷикии нав буд. Чунки ба ман либоси Ситора ҳам писанд омад ки он либоси миллӣ ва либоси оддӣ буд, бисёр пурҷилову диққатҷалбкунанда ва бо ороиши бисёр гӯем ки хеле равшан ба саҳна набаромад. Ороишашам бисёр тоҷикона буд, либосашам, одобашам. Хулоса консерт ба ман хеле писанд омад. боз як чиза бояд таъкид кунад ки имрӯз тамошобинони омада 80% агар аз Тоҷикистон бошанд, 20-25%аш аз дигар давлатҳо буданд. Ҳам покистониву, ҳам ҳиндуву, ҳам русу, аз Қазоқистон ҳам ҳатто буданд меоянд. Акои Шавкат, ҳамчун мутахассис ман як суол мегирам. Бояд ҷавоб диҳед. Ба фикри шумо консерт дар стили банкет хуб аст ё ин ки консерт дар чунин як толорои муҳташам ки мардум танҳо ҳуши ёдаш ба консерт аст? Кадомаш хуб аст? Чунки ахиран консертҳое мешавад ки дар ошхонаҳо ҳастанд, онҷо мардум хӯрок мехӯранд, сароянда мехонад, шояд касе шояд баъзе гӯш намекунанд, гӯшаш ба сих кабоб асту гӯшаш ба масалан нӯшокиё аст. Ба фикри шумо кадом стил, кадом услуби консерта бояд тоҷикони муқими амрико интихоб кунанд? Дар амрико ки як давлати озод аст, ҳар як худаш интихоб, ҳар як мардум, яъне ҳар як шунаванда худаш интихоб мекунад ки ба чӣ хеле консерт равад. Консерте ки масалан фақат дар имтиҳон нишаста гӯш кунад ё ки консерте ки ҳам хӯрок мехӯранд, ҳам рақс кунанд. Лекин агар фикри шахсии мана пурсидани бошед, ман албатта ки анан хеле консертҳоро дӯст дорам. Ба фикри шумо барои чӣ? Чунки ҳамон тамошобинон ки омаданд мехостанд ки фақат диққат кунанд ҳамон ҷавоби ки дар саҳна чӣ мешавад, ана ҳамонро дӯст дорам. чунки барои чунин вазъҳо ман фикр мекунам ки тӯй ҳаст.
زودروز است. اونا میتونن جشن‌های دینی رقص و خوراک آمیخته کنند در اون معرکه ها. اما وقتی شما همین شما که به کنسرت آمریکایی ها هم میروید در میدونم که گروه هنری آمریکایی ها شما اعضا هستید و شکل شما هنرمندان کسبی آمریکایی در همین بانکت شکل یعنی بانکت شکل هنرنمایی میکنید در این شکل اگر و من میدونم که بانکت های آمریکایی ها در دیگر خیلی بگذارد یعنی غذا که انجام شد بعد کنسرت شروع میشه. این میدونید چی گفتید از همون در کدام درجه سراینده و موسیقی نوازنده هست. اگر همون سراینده نوازنده ای که یک کم و بیش مشهور باشد در همون درجه ای که مثلا چه در درجه پرسنلی نزدیکتر باشد البته آنم خیلی کنسرت یعنی چه که میگن بوفت آوایده میشد و بعد از آن آدم کنسرت در آمده چون که در اوهایو من در یک کنسرت هنرمند ایرانی بودم و در اونجا غذا بود مردم غذا را خوردن شیرینی را خوردن قهوه را نوشیدن و بعد کنسرت شروع شد. باید هم خیلی باشد چون که میدونید برای سراینده این بسیار چخیل گویم بی‌حرمتی گویم کمتر بیزی بوده نیست. برای فکر میکنم حالا که تاجیکانی نفت آمده ایستادن بسیار وقتی که با قیمت چیپتای یکی کنسرت ارزش بانکی بیمار میشود قیمت‌تر میشود قیمت‌تر میشود و بعد همون کسانی که به کنسرت آمدن بسیارتر توجه که باید با همون دستورخانه و اوقات انجام میشد در این صحنه صنعتکار چی میخواند معنای همون سرود چی دوستان عزیز این معنای تنقیدی هیچ کس نیست ما تنها از فرصت مناسب استفاده برده فکرهای خود در میان گذاشتیم باقی همه نمود خرسندی ها خوب است ما جانبدار خرسندی و شادی هر یک نفر شما هستیم با ما باشید. روزی نور مبارک. روزی نور مبارک. تاثیرات از کنسرت خیلی خوب حافظ توانست با مدنیت صحنه عمل کند و البته پوزیسیون حافظ یعنی هر یک حافظ باید که آوازی خلقش آواز ملتش باشد و امروز در این کنسرت من همین پوزیسیون حافظم دیدم یعنی از کنسرت همین خیلی تاثیراتی خوب که برآمده رفتیم که چونکه صنعتکار توانست با مدنیت صحنه عمل کند و البته پوزیسیون خود را با واقعایی که روی داده ایستاده است در اطراف صنعتکار و در وطن صنعتکار همین چیزا از صحنه ایستاده بیان کرده توانست. بسیار موثر شدم که این کنسرت در سطح بسیار بلند برگزار شد و من تشکر میگویم به تشکیل کننده های آن و از همه مهم این بود که این چقدر آدمانی خیلی زیاد هستند و ارزش این کنسرت همگی $10 بود یعنی هر کس تنها برای وضعی پرداختی همگی $10 از یک کنسرتی با شکوه از یک کنسرتی که از نظر کسبی از نظر هنری در سطح خیلی بلند بود حلاوت بردن بهره بردن و من همه آن تاجیکان و همه آن اسماعیلیه های رو که جشن نور را تجلیل میکنند با این جشن آنها را تبریک میکنم. بسیار زندگی شما همیشه پرنور باشد و خانه‌تان پر از صدای کودکان.